Atumiri ba barabara ya kuma Kigani Majuere Kithino ne baciumirite guteta ni kuthuka kwa barabara eu bakiuga ni bathithitie maandamano mieri mikai mithiru ende bairwa barabara eje kathondekwa onto botikinyanirite kinya ntuku ya narua turi bariuga barabara eje ne agirithitwe ntere cha Mwembe ende rutere rwao ne rwake rotigere Makena Mbabu na riboti eje. Aikari baria batumagira njira ya Kigani kuthi Majuere Kithino kumira Tunyai wadi ya Chakariga ni bacokerete kurutha maandamano kairi nontu bwa kuthuka kwa njira ino. Aria beriga kurutha maandamano kairi mieri minini mikuruku indi bero bamathirie baewa wira newa ikathondekwa. Kio turi amde maandamano tika twamberia maandamano mde twaina maandamano the last time toda maandamano ntu tukathondekerwa njira ingavana wetu twana mucemanio twa mucemanio wa DCC na tutigane maandamano atuthondekera njira since that time pata ukinya kuthondekera njira DCC ndugo ya mbere tena maandamano na njire na to promise na ukinya county arira office atwira agutunankira 2 weeks thaino ikuthira mieri 3 tigore turi antu na tabale kuri matigero ara ega tiwa na kongi tiwa toriko katwe Uganda kai Tanzania. Bariuga njira ino ire gwatithanagia aikari ba Chakariga ba Mwembe rutere rwa kare ni thondeketwe indi ya kwao yatigwa itinduthe. Mheshimiwa wetu Jinji wanakaa kiti moja na mheshimiwa wetu Kareke Mbiuki kinyweze NDM beka ndiguru giti kimwe na MCA wa Mwembe Gakuota shwari kaka kuota kutambesha kule manjirako ka MP wakare akutambesha cha kule manjirako turugo mbe arakindikia up to the day arakindikiwe twari thaitu nao namenya tharaka yetu especially ya Chakariga itwatero tuthirata tuthirata ntu betu turuga kindikire narute muntu wake umwe na ya turimira njira cietu cia Kigani gakirwo na ng'uru. Bariuga bakathi na mbere kurutha maandamano mwankagia riria baketho bakithikirua twirira kietu for that simple reason even tomorrow we are here the day after tomorrow until Friday if at all they are not responding we are continuing no that surrender therefore kwa kube tigo tutonoga na tukenderea bariuria atongoria bao kwitho bakiumiria kubathondekera njira ino inu barabara ira yaterwe niondi uria gitonga murugara akarite kumia nke 10 ana ya barabara ni eno barabara eno ri imbiagiritie turimira ndiuria mheshimiwa Muthomi Njuki kirakita giki arimira barabara ene kare gai akinyire agatio gwatuka tutiona kirakita gia turimira. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu Chukuru yare yankwene